haina hai jotono khwlaina pharu miao Facebook live ni bisinti ang joto sini samaspati Hodarokra je chieftains tongnai rokno ang request khaimani network problem mani bagwi haina hai ang tini teiwaisa clarification khainani bagwi tini ni roni bwskango haina hai phaipika puilau khwlaina pharu sini hasteni joto lukurokno chini bubagra ni netrite je prosang power of hayu aproni simino chini bubagra chini community based development khainani bagui te chini community no strong te united khainani bagui KOKTWMA puilao sung step na kha chini somas roni bagui sungno wo CEM ni amolo chini samaspati rok chini Hodarokra rok nini tamasnai rai tongnai rok nini kasko tongnai rok boroni kuno important rojaya ajorao village committee ni member rok chairman rok sipo rok o jorao hanke important ma ko pheba chini bubagra phaimani ya golo chini bubagra wanchokha je chini community ni head rok no important rok hanke chini jati chini dopha ni sonman bare na henoi poilao chini samaspati rok chini chieftains rok no সম্মান রনানি বাগৈ অনারারিয়াম রওয়ানি স্টার্টিং খাইখা তিতি এডিসি প্রশাসননি বখাগৈ বরনো মানলি 5000 খলাই রজাখা তাবক বু রজাগৈ তংখ বনিয়া গলো এডিসি হেডকোয়ার্টার মেন চিনি তিতি এডিসি খমলং জাগাওনো যাতে অর জায়গা চিনি কমিউনিটি নি যতনে অফিস বরনি কমিউনিটি হল বরনি স্ট্রাকচার যে সামং তাংনানি বাগৈ সোসাইটি ন দফানো bwskang agorona ni bagui je samung tangmani bagui kaisa boroni community ni kaisa office rok tangmanai jat hai hine titi ADC headquarter khumulungo joto community non jaga pakha nge hai khene chini somas no chini bubagra important roi bwskango agorona ni bagui community based development khaina ni bagui KOKTWMA tabo chini bubagra जोंनो दागेखा सिनि तिते एडिसिनो दागेखा जाते कम्युनिटी वाइज कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट खाइमा नदै हानि बाङै सिनि बुबाग्रा दागेखा जे बरनो खाइनानि नांनाय हनै ओ खाइनानि बागैनो आं जत हास्तेनि सिनि समाजपति रक जे जत सिनि कम्युनिटी तिप्रासानि बिसिङो जे कम्युनिटी तंनायनि हेड रकनो चिeftains रकनो आं media ni bising tui kobongna ni musugo je nironi community ni development ni bagui rongina ni community hall mau nini kaisa hodani office ngui man society ni head office ngui man oma hajak project khaine ni musuk tong khainke chini tite edisi headquarter ro proposal submit khaine ni thung within 15 June ni bisingo bon ya golo chung bono estimate khairamnai estimate khairobai busu fan nang omoni hisabai chung joto community no ne asung samang khaine ni bagui saktarnai chini bubagra omono message ronani nayo je chini somas chini dopha agogna ni hinke je janja community no buskang agorunani nang aro शिक्षा क्षेत्र फाने डेभलपमेंट ngui bani ni tabok je tamsnai chini tiprasar drag bai gadalai tongmani boni against samang khainani bagai organization ni kaisa institution ngui pheba chini somas poti ba chieftain boroni bising tuino mo recommendation ma phainai je sector wise ya kami luku bahaikia community chief ni bisinte no mo proposal phaikha hanke community ni development ni bagai titi edisi hapang जों KOKTWMA bono message rona ni bagai no ang nironi bwskango ma phaikha hani bangoi haini hai nirono joto no khwlaina pharui ani ko orno ma thaka